Ako imaš potrebu svaki dan jesti nešto slatko, ovo je za tebe. Meni je iskreno najgora stvar sad kad prođu i praznici sve to, priviknut se da se ne jede kolače svaki dan i da ne jedeš ništa slatko. Meni tu iskreno najbolje pomaže, evo to su dvije stvari. Nije nikakva reklama, ali svi oni proteinski pudinzi, zbregov, cod proteini, pudinzi, znači svi ti proteini pudinzi najčešće imaju malo manje kalorija od nego klasični proteini i to je po meni jako dobra stvar. Meni je iskreno 1-2 max dovoljan. Takve stvari, to je po meni super stvar, umjesto, ne znam, cijele čokolade pojesti. A druga stvar, voće. Mislim, realno 99% voća ima malo kalorija i voće je slatko, samo što kad pojedeš 10 dana za redom kolač, onda ti nije više ništa slatko osim kolača i čokolada, ali opet kad se privikneš, kad to izbaciš i da ubaciš opet voće, mislim da je to stvarno ok. To su po meni moje najbolje stvari koje meni odgovaraju, probajte ih primijeniti, ne treba za svako biti isto, ali ono što znam da radi i gdje ja gledam da nikad ne dobijem na kilaži kad takve stvari radim.